Morning students, welcome back to my channel again. Mayam amka na taram nokchari ngasi amka ai numit kharani gap leira matungda kariguma problem khara lebade gap khara lei jarure adigi matungda ai amka hana ai unit 4 ai continue tawjarai mama unit 4 ai ta ko haujakhrabani unit 4 sigi maming mineral resources handak revised syllabus ki matungina haibe unit 4 se 3 marks da ma se thamabani तबुदो 3 marks है डायरेक्ट 3 marks हंगबी है नत्रगा 1 plus 2 है न चटपसु याय अदुना अदुगी मतुंगिना 1 mark पीपा क्वेश्चन 2 mark पीपा क्वेश्चन देन 3 mark पीपा क्वेश्चन सो आई सरना सुम पिरके आई मखा चथगे मयामन सुम येंबिरो पेज नंबर 33 दा आई ममाना तौखिबजे पेज नंबर 32 गी distribution of minerals have topic तो दु फक चथखिबनी पेज 33 दा येंबिरो अदुदे आई सुम कंटिन्यू तौजगे मांगी क्लास तो मैं सर्च तौर येंबीगनी क्वेश्चन नईनजगे अना पेज 33 की खाई मकोक्ता मरुब क्वेश्चन अनीख हंगब क्वेश्चन अनीख मार्क 1 mark पीब नक्तनी 3 marks 3 marks है 3 marks डायरेक्ट 3 marks हंगी नत्र 1 plus 2 है चटपसु याय 1 mark पीब क्वेश्चन येंमिनसी ए क्वेश्चन से अब हाँ इजरके सिदा Okay, below any question any kakida thamjare question ani se amtang yengsi ahama question da hangisina why do the northern plain of India have poor mineral resources okay India gi northern plain mai kai da awang bharat mai kai si northern plain le bse masida mineral se marang kaina phangde ya wana mineral se phangi kari maram na no hangba asi page number 33 gi hek khwai mathaga top ta yaurabani answer ai pajarake sum underline tawsan bi yagani answer oina In the northern plains, the bedrock are concealed by the thick layer of alluvium. As a result, the region is poor in mineral resources. And see how the answer PB agani kayana arbakanda northern plains city akwin mamangda khangkibalai akwai chapter 1 daga yawram northern plains city thick layer of alluvium. Alluvial have a soil sina yam thagalaga laikre. Thomjil laga thagalaga alluvial have a soil sina laikre. Aduna mineral se marang kaina phangdabani. Man ningsing han bayai alluvial have soil city is best for agriculture low shum gi tamta yamna phaba lebak le hauni aduna alluvial soil city yamna thagalaga layer oina lekibe maramna ak mineral sing marang kana phangdabani hana smaina maram pire then next 2019 da so hangkiba question ni maje sigi 2019 metric exam 1 mark hangkiba question ni why does the Himalaya region have no large reserves of economically viable mineral resources Himalaya region sing Himalaya की मफम सिंगदा इकोनॉमिकली याम काना गदा सेंटुम दा याम न थोइदोना काना गदा मिरर सिंग से मरांग काना फंगदे सुंफंग फंगदे हाब नते इकोनॉमिकली काना मिरर से मरांग काना फंगदे करी मरम न नोयना हंगबनी क्वेश्चन से नाउ आंसर ना होजी अखोने लोइखिबता ngaरि बदुगी हेक कंटिन्यू तौबदा यावजरबनी पेज नंबर 33 की टॉप त सुमेंग बिरो The Himalayan region does not have large reserves of economically viable minerals haraga because तासेने माकती आंसर से बिकॉज ते होरेको 1 mark खतनी मैम सांग इरुबई की कानाब लेते ओनली 1 sentence सम कंप्लीट तोर लोरे बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर सिगी मतिक से खक सुम्पा कुम्पीरगा यागनी को बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हिमालय की वांग चावरबा मागी सवोंग सदा कॉम्प्लेक्स यामना ओइबा सवोंग सदा दुना मरम ओरगनी है इकोनॉमिकली विएबल मिनरल सिंसे हिमालयन रीजन द फंगदबसे अस्माइत्र पाकुम्पीगनी Now dear students, the distribution of minerals have topic to lesson jare. Now mathangi topic ta amti yeng biro iron ore. Tongan me mineral maru eba khara akoina sigi topic sa khangkala ga nei nagani aham topic se iron ore. Singdok tri ba yot ki matang dani. Okay, ai sum matang matam chana question se sum ai pijara ke first paragraph ta. Aham da ina iron ore gi maram da khajitang ai haijage. India da iron ore se makhal mari thokna lai. My grade की मतुंगना अफबा फतबा की मतुंगिना because of the content of iron से क्या हम सेंग ना iron यावबगी अमसुंग यावदगी हाइबगी मतुंगिना iron ore से सेंगदुक्त्रिबा यो से मखल मरी थोकना ले मिंगना पल्लाबदा magnetite hematite limonite and siderite हाइबा मखल मरी के iron ore से लई
हाइबा मखल मरी आयरन ओर से ख्वाई फब बेस्ट क्वालिटी आयरन ओर से करमनो हाइबा मतमदा मैग्नेटाइट छिने ख्वाई अहानबदा पनबा मैग्नेटाइट छे अदो ख्वाई लो क्वालिटी आयरन ओर से करमनो अरोइबदा पनबा सिडराइट छिने असी ममिंग अमतक सुम खंगजन बियो ना सिदा हंगबे याब क्वेश्चन याम फजब क्वेश्चन अमतंग लई अदुम तंग सु आई पिजरमगे Okay, smai tora hangbe yabu question ama lay akhoi tongan tongan competitive exam sing da hangba thengna khare. Why do magnetite and hematite considered as an important iron ore in India? Ngasa aina iron ore ki grade mari hai kedo. Magnetite, hematite, limonite and siderite habu sigi mari sigi manung chidagi. Magnetite amsa hematite haba iron ore se ani sina khwaidagi important oil. Haina longnei kari maram na no moi ni se khwaidagi maru ori basa kari maram na no hangbo question ni. Sida answer sida first paragraph ki aroba sentence ta yaurabani iron ore have topic to ki first paragraph ki last sentence magnetite and hematite reserves are important because ani se maru oi maramdi sumaina hairi they provide a strong base for the development of iron and steel industry yot amsun steel ki karkhana lingkhat pada khwadi ki maru ba pochak pi riba quality le ba pochak pi ba se magnetite amsu hematite ne ani sina khwadi maru oi aduna yot amsu steel ki karkhana lingkhat pada khwadi maru oi na thaudang lori ba se magnetite amsu hematite se ni smai toroga one mark question am smai na answer pi bia then okay iron ore ki question amatanga aina amatanga ai thamjaram ge ma ahum piba question amatanga thamjaram ge okay sumaina ma ahum piba question amatanga hangba yaba lai sum describe about the three leading iron ore producing states in India. India da khwadigi maru ba makok ta leiba haida leading ai makok ta leiba adugumba iron ore puthokpa state ahum gi maram da describe toroga eu haban adu khade maru ba ahum si describe toroga angtang yengsi page 30 sida sum yeng view akhoi gi fourth paragraph te gi question bibi agni ma hero singna Karnataka produces 25% of the country's iron ore. Karnataka na ko India ge no khwadi amna iron ore se puthoe. 25% 100 km 25% Karnataka na puthoi haba pareng sim chingchen biro. Then magi maru district maming khara palam se Karnataka. Baleri, Chikmagalur, Chitradurga, Simoga, Tumkur and Dharwar are the main iron ore producing districts. Masi Karnataka ge maru district sing. Asmai traga Karnataka maram da pareng amani sum hapiro. Then makha kumthraga Odisha. Second state, Maru state singi described or Harabanina. Odisha has large reserves of high grade hematite. Odisha has Maru in a hematite haba iron ore makalsa. Simarang kind of fungi. Particularly Maru in the district of Sundargarh, Mayurbans, Kondesar, Hyber district in Maru Oragani, Pangibase. It produces 22% of the total iron ore in the country. Sorry, Karnataka said 25% put together Mina, Odishana, Kitan Hantaraga, 22% se iron ore se Odishana putri. Then ahumne describe the doshe sida aduna ma ahumne sida Chhattisgarh ki maramda angtanga underline to view in Chhattisgarh the main iron ore producing district are maruaba Chhattisgarh ki maruaba district sing sida Palliba se sum underline to biro Raipur Durg Bastar Bilaspur Raigarh makhoi sing sine then my percentage panba sentence amaka hapiramo about 20% of the total iron ore in the country is shared by this state 20% sina Chhattisgarh na putho e asmai tawre haraga Hyderabad district quite a leading district leading states home set described the video view yen to doka te di yam kana maru aitre maru ba Goa Jharkhand and state khara palle then iron ore matang sida in swaida iron ore solution jare then manganese amtang yeng mineral si page number 34 the manganese ki maram the mineral si now manganese haba mineral se masigi maramda yam kanna question sarna piningai leitre only one yam icham chamba yam simple of question amtang ai pijaram ge
manganese ki maram sida question amtang ai sida exam chamba question amtang thamjare. Explain the importance of manganese with its different purposes. Manganese ki kana from season from my importance to gi maram da khajitang you have ni. Then first paragraph se manganese ki first paragraph se magi importance magi kana basing naktani asi sum khangjan bayagani. Manganese is mainly used in manufacturing steel and ferromanganese alloy. Manganese maru oina steel sabada amsum ferromanganese alloy havani. Alloy base me ana khamiram gani different metals mix up to ta adi adu thola puda alloy ni. Tongan alloy sabada manganese darkar le. Khudam tang siramona piri nearly 10 kg of manganese is required to manufacture 1 ton of steel. Steel ton nama sagi haba tari. Mahiro sina khangjan biu ton dan yam palakani 1 ton equal to how much kg? 1000 kg. Ton nama haba se 1000 kg ga mane. Adudi steel kg lising ama sabada at least yamdrabada manganese kg taradi changi haba. Then atopa season of it is also used in making of bleaching powder, paints and insecticides. Bleaching powder sabada, paints sabada amasu insecticides have that tin kang hidak sabada su manganese darkar leye masine magi different purposes haba taragadi. Then atopa magi manganese kai lamda kya yamna puthoi khotoi haiba bagi maramda sida khra sum yauri mairo sina sum khra sum naina biro and question on di thamjadre. Then ngasi gi oina aina aroiba topic amtangal lakhocharamge bauxite. Na mayamna khambigadaba ma bauxite sunglibase karino karamba makhalgi metal se bauxite sunge haba taragadi aluminum. Aluminum is extracted from bauxite. Bauxite gi sungmani aluminum se masim tang khangjan biro magi magun ani khaklai. Yamaro magun ani khaklai maji good conductor of electricity plus lightweight oibase mas. Mas extremely light mas yamna yangba amasung maji good conductor of electricity. Electricity conduct over ngamba I capacity levels namaram ore haraga mate tongan ba khusu khulai sing sabada electronic ki cable sing sabada electronic device kya ma sabada household utensils kya ma sabada tongan ba seasonai mas. Then adubu mayam amantangi mayam dagi aina satoga question amatang 1 mark pipa question yamna important oiba question ama khaktang 1 mark kini adu amtang ai pijaramge sida. Okay, now question 1 mark ki ama khalere hambaya question ni name the most important bauxite production region of Jharkhand. Jharkhand gi khwaidagi maru eba bauxite puthokpa mafam do ta u habani 1 mark ta hambaya asina kadai de yawbagi haba matamda page number 35 ki khwari total eba paragraph ki loiram dai de yawbani mairo sini yengbiu sumani yawbani huge amount of bauxite comes from the Lohardaga mine in Palamau district in Jharkhand. Jharkhand gi Lohardaga mine na khanga mine dugi maming ni Lohardaga mine karama district ta iba Palamau district sida leiba Jharkhand ge asigi mafam sida puthokpa bauxite sina khwaidi yamna puthokpa mafam habito oi habe sigi mafam sima panbiro atai mathakta yawba singla tongan lamda piba karam district ta bauxite puthokpa ge habe khara sum takpani not so important matang sida ai ngasi gi oiba mineral resources haiba topic sigi unit sigi topic se swai da attention jage yam atuba matamda mamana gap khra laikre karima problem khra lebanani aigi subscribers sing aigi viewers sing na adugi damata waro bi ganu aduba ai hojik chang naina akhoi gi hojik revised syllabus akhoi latest revised curriculum syllabus ki matungina aina sum class se makha na sum latest update tawjarake mayamna sum aigi video sing se chithadana bagi damakta subscriber singna subscribe tar matungla bell icon se soidana on to view tam yang latest oiba maruina metric ki angang singda ai sum update tawjarake ha wa kamje thame haraga asigi swai tension jarage. Thank you.